istiğfardı көп aytkan. Bir emes bir qancha ret aytkan. 100'den aytkan, 50'den aytkan, 60'dan aytkan. En kızığı namazdan keyin aytkan. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Esselamu aleyküm ve rahmetullah. Salam aytkandan keyin estağfirullahal azim diye üçler istiğfar aytkan. Ne üçün? Adamlar uğurluluk kılıp, zınağıl bir istiğfar aytat. Tövbe kılat. Biroq bul adam namazdan istiğfar aytkan. Antkeni oşol namazdı Huday Taalam buyurgan tartiptin özünde toluk okup namaz turguz aldın mı? Je namaz turguz albay kaldın mı degen manide. Oşonduktan adam Huday menin günahımı geçirsin degen düşünük dayama karmanıp hareket kılıp istiğfar dayama ayt жүрүүsү millet boldu. Antkeni ata-enege urmat kılganda balkim urmattын ордуна кое албай калдык. Antkeni ата-эненин урматтын ордуна коюшу деле кыйын. Balkim bala çakal menен болгон мамилеге туура эмес мамиле кылып алдык, istiğfar aytыш керек. Balkim sadaka bергенде кичине рия аралап кетти көңүлүбүздү, жылт этип өтүп кетти. Balkim ошого istiğfar aytышыбыз керек деген маани. فقال الرب عز وجل وعزتي وجلالي وارتفاع مكاني لا أزال أغفر لهم ما استغفروني رواه أحمد. Alem Huday Taalam aytat, men özümün ululuğum menen, izzatım menen, kadir bark sıyım menen, jana darajamdын biyiktigi menen kasam içip aytam saga. Pendelerim istiğfar aytsa ele günөөsүn kechire berem dedi. Şeytanga жооп берди. İstiğfar aytsa ele günөөsүn kechire berem dedi. Biroq suyunka menen istiğfar aytkan kim bar, urmatly bir tuğanım. Bunu kılabız, ana esten